tona kena me berto ni lolo na mundre ni thangi ke nasiriba nangu leo lei ni asibi taltongo bikeda na diwa na rosa lukarua na miniti na magataltonga mo ina nonda ya woni servo na mai bonga bo tegi kina na be servo bo eso na ndona ngauna leka saranga mayongo na MV Bongi Keiko ke Kapitani Mark. Ya mambola chunga ni weekend keve na itokani ni sema taltonga mai na mbonga bina ni kuwa itabida mbaka ngaraba tiko na buguni asusia ngona se yan mbongi tiko na ngona bina ko saba mambola chunga ni weekend ni wakina weekend ni tana sema taltonga ngori no lomon ni beto lili mambola chunga ni weekend ni na wakina weekend ni tana na reba ni minibus taxi sema taltonga mai na mbongi ni ndai wana ni bina taltonga ni weekend ni buri bari levi Sekarang ngala bikina bekim ni tanga lantu betul tanga mengori mai bono tani na buguni ngara bitabi lesim beka man tala daka na mbongi ni kuwa mai ndambe tanga beka na buguni ndo ngana bese ni ngona saba mulo tanga ni bekim ni to kani ngani bengara bingo makra sikseka aba mulo tanga ni na yawoni nonda servo na mbongi ni kuwa Tomanda baba na kina bale bi paradise beverages na buguni nona beto koni rawa ni ambau toko ni toki na program ngoni kena ndo mai tabodi mai tabodi mai bonga bo toki kina na be servo bo mai ver na be mat ser kilai en nonda biti Pambola tsunga ni be kemne kena na toka ni sama tamengori tamai Joshua Warijo ndo mole binaka pangolenga na be na mi be tux nambalabu liki ke imbola naka na wale unasema tumai tamai Joshua era mbongi ni kwa pambola talchunga ni be woman Lee ki artuna no muitokani na bokoni anda mbongi ngarabichi mbaka na itabi era mbongi ni ndai sanga ni ngola bekina ave sai koreandi pambola rara matalchunga ni be iko ena namuni sema tokamingor mai inva kagil mai na be mbala bula mani sulandi ena mbongi ni ndai Rusia te tabu sandombola binaka Menge ina ni minga ni kina na uto ni Alabama isabu talele na bonga inde ndai waru ni bina taltunga ni bikim do na wasi ni ngauna binango Kachi na uto ni Alabama isabu talele bikim ni ketalanga na sema tokamengori Pagkarato ba kanto na mo na laiso siya ko na kinanggori uto ni Alabama sabuta lele. Aranyo lele ni kinanggori we ratu Rusia te tabusa. Ndanagale arongo danga kina na keli bako madala membalay na baya. Ngora biti FM 92.2 FM kamida ngai kachi weekend no wastel ngani ngona
ni mai rongo daki na sere bobo so kena mai tabo diti ko na mo ni sele ka kamrengo na PTFM o bambola tunga ni beruto ni toka ni arato sa sema toka mengo en na ibola mata Facebook page ni VTFM na bogo ni kuwa na bogo na the program go ni sere bobo ke Paradise Beverages Tribe New Look in again en na bogo ni bambola tunga ni mai Joshua wa Rijo na mbola binaka be banglenga na bin be tux na mbalabu liki ke imbola na mbongi ni ko ba ke de virusa te tabusa ke ertorum di lalawa sia masar sumai en utuni aloba mai sabutalele en mbongi bina ni kuwa Bliss talei indo sara na mital tungani Miss Alice ke Bliss talei mai na Toby St Vincent de Paul Primary School compound ke raw ndanda bo zakatsunga na sarlalo na mbongi bina ni kuwa na vale bu Bliss talei na mbongi bina ni mitumai na mbongi ni kuwa alumita ma ndo sia matal tunga mai meserne mai Sydney na mbongi ni kuwa wano ni bina tal tunga ni bekem do den vatani mbole bina katau mai Riverside mai Sawani mai mbua ndo bina ni mitumai na mbongi ni kuwa bakira bi Amelia tuitai ena namdo seo tal tunga mengor mai serne ena wasini ngono bina ngo pets wanga ndo mbole binaka na no mital tunga ni kina tawa van vena tawa mataka batake ya kena musu ndo ngona boys mai maro singa toka so sara ni torra se dava ni borta mai pets wakina tira i flori ndo mbole binaka mai nuku tumbu rewa hotai mika wakina be mbusera me iba ngarni balu dhola bina mai mavua na mbongi ni dai tinai andi motea mbole binaka mergena ni mengaliki na timu ni leo ni Ratu Latina Ra College Ra Lube and 16 arto kemba chingori na bugul final batake lamai buna na singa warwai sarangangoe na timi ni lamai buna ke na timi ni Ratu Latina Ra Vilitati ngumi butia ndambole binaka ma bugul sosiango na badero tongori mai viro obalau en mbongi bina ni kuwa bakini es mode inreke ndambole binaka mengene ni mainiki beto 24/7 ba woto lebu sabatu virisila silibere ndambole binaka mengene ni mainiki be epeli sila en wasi ningona binaka ngo vakina be bill kele balu ngai nani mainiki na mosi joint venture abado ni bina taltunga ni bekem do matangali bill en mbongi binaka ni kuwa Maria Yosefo ndambole binaka na sosia kwa tunga mingori mai vale Oseru ama Mr. Marika Justin ngonga Maria na bugul benda nimi bakit be bill emino ni ndumule binaka na bugul ni nanda yawo ni servo ke Paradise Beverages na mbongi binani kuwa wa ni bina taltunga ni na bugul ni nonrato bito ko ni nakabaningo na Paradise Beverages Tribe ni lukin again na bugul nanda servo chuko biken na mbongi ni dai wa na sere ni matsergo na ronro langi ke no solo na vaka vale taki oni sana ronga na sere sena yada ni sere oni sana tororo sanga na mbale ni sere ngori na Serevo ena VTFM kotiani became Neo Tribe Fiji's #1 ready to drink vodka now available in cans. Ya bambola chuka ni gorbe bish malu ando mole binaka mengene mengani bi andave peli tuka Paula Ring memelo loru ando mole binaka na back road melo toka maisaru Rosa ma ando mole binaka me Goulburn Sydney bine ni mitunga na timi ni tua poultry care na mbonge ndai binaka male bu Rosa ma nonda serbo ngo ndondo langi ke no tu solo vaka valetaki
mula chungani ngori be sefo ngoleando mula binaka bakit be FJ Twinraki na nimangani kina ngori be chale ke tuava nambong indinda ye. Ya bambol chane ngori pets wanga ndombole binaka bole ni binaka tunga tumbuna kay pets kay Sami Tai Ben kay Taluke bile minani ndombole binaka Vish Malua mbole binaka mgani ni mani kire bendabe peli tuka Paula Ring meme lola rua mbole binaka Maisaru Back Road Rosa Ma Golbon Sydney benani mitunga na timi ni Tua Poultry Care nambogi binani kuwa Yosef ngolea ndombole binaka FJ Twinraki mbole binaka chale kay Tuava Tinay Andy Mote na pole buna. Kotiani Vikemnio Tribe. Fiji's #1 ready-to-drink vodka, now available in cans. Yan na nanda servo uchke na mbogi binani ko na bina kirbale be Paradise Beverages and won no beto koni tribe new look in again beto koni chukube kanda en wasi ningo na binango rawo ni na kipa kila tikumai na yadha ni lilu ni matsere rawo ni ndotala na kina na memu kanisaba wida na tabaya na geboro tagitiko en singa lutule busranga ngona taraitiko kina na ido debioya be kem ni talanga na semo to mengori sibia simbene ngona en singa nikua singa ni mataka na nomotiko lutule buna taraitiko kina rani bito mai vale buna nomo comment en buni nomo somo mai nataro o dei na liulu ni mata serengori na bunu artala arto dabu tu mai kina Ya bambola chunga ni beitina ya ndi mote anda mule binaka na parongo chunga mingori me korni buli mai ratu latinara kemdo saralori chunga ngori ya be Mr. Anasa Ataubani Maria Eliki Miri ke Alesi Salakulai sikeli tikondondo mule binaka na iwa fong mule binaka sema chunga mai abuna butu singa toka bina bale buna be anonymity mai Jacqueline mule binaka mai Keynes Australia na bale buna sema chunga mai Ndivoy Francis megana meke na lebe ngorata u na tambeta tiko na nrota u last paper nila na mataka onongu baby boy o Philip tiko isuba Elisabetta Renisa Meli tuikilikila mai weri kita bi na borbe na mi Melanie Rembembe batu mami rakiraki Jim Jab Joe Bal Stony K Mbongi wilita tingu mbuti andum bina na sosiango na tinga mai biro dhimba wambimbi na leni corona bulo ambureta o bolau Samara ni binata tuka ni bikem dog mai mbureta na mbuni ko buate tale tawa na mburi binaka J Koto Dhuruki
Binabale na sema chuma ya nambonga indi dai. Nani sendi mbola kama isobo menge ya nanumia nikina bikemdo Maria Yosefo. Na bale na sema tachana ni menikina sosia ngona tingango mai abono ndongo. Serua bale ni binatunga ni bekem ni nambongi ni kwa Maria. Na bale na sema chuma Jay Turanga arna yanda kira kan serta rapa ngori menge botenga bi osia Sandrau. Sandrau binabale na sema chuma kay Matthew na rimba haba bimbinga beripeni atongo buto kay na timi ni buatu koro. Golden Wolf mbola binaka. Matthew Sela mbola binaka may sabu-sabu na mbongi binanikwa. May dapat altonga kina nanda wasingaw na ni kera may tapodi ba si Kataki may bonga abuta kina nanda serra po salika kamre gona BTFM bo binakina bi Paradise Beverages na buno ni bitokoni. Rosa Ma wele ni mitunga ni sebo madhuata ngonga i Blacktown Sydney. Yawa. Nabale butaw nabale binasema tumay Rosa Ma na mbongi binanikwa bade ni binataltungani kena mara iba binataltungani ngori na poultry farm ngori may serne na mbongi ni kuwa sabano ni binataltungani na mbongi ni Golden Wolf mbola binaka binabale binasema chukmay nani se ndi mbola kumay sobaw binabale bitaltungani na sema chukmay na mbongi ni dai ni mangani kira biyake neta kwa bibinga vei kemuni nani se Omi nduwana ndo mbola binaka na nemi konaita Liza Christian Masindilo tau keni Dawson's Creek. Ayawa. Maria Yosefo kunilanga. Kena no motaltinga mabalela mena no binanumi na mbongi ni kwa tini na kaloko sa tinga bukino nda wasamba. Serena banga binakata bita may na messenger ni BTFM rawanyo binanumi talanga may kina na mbongi ni kwa ndarbe tokani buliani meda bani na tini karwa. Sana dapat taltaka kaya nanda wasiningo na ni serbo ngo okay Paradise Beverages na makataltik mo yun nanda serbo dapat talmiaka ni mataka. Meda ba rin nangon ya